Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajimi uru-uruna kubapiese nganging kalengku inake rikana Islamia Dewi Putri M Batu Riprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah kelas B Universitas Negeri Makassar. Bajimi andrini eroka ampacini kangki sekre contoh antekama tawa batena angerang acara. Bajimi nakicini kimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain amma ba'd. Tumalak birika Bapak Kepala Desa Mangadu, siagan tuana undangan malak birika anjoniaka hadiri. Syukuruki naki mamuji mangeri kari Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba nasari injaki umuru malakbu buku magasing siagam batang kale masalewangan. Naki akulle niat tak rapi ritampa ka anne. Tiatong kita kalupai angirin salam papa salama mangeri nak bita. Nabi lumpota Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nabi angerangki asulu ri zaman sasama kapu sanggena mangeri zaman singara ri kamakamaya anne. Barana niana ane acara pengajianga naki aku lengaseng anggap kasalamakan ri Allah ri boko salam. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadere malak birika. Bajimi ane aluan aku pabatua maki susunan acara iya. Iya miantu acara maka serena pasungkeang. Acara maka ruana pamacang ayak kurang malanyinga siagam pamacang salawat mangeri nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara maka taluna ia miantu tabea yarika sambutan. Acara maka apana ia miantu caramalan apa batuan ki Bapak Al Ustad Abdul Aziz. Acara maka limana ia miantu Pak Doangang. Acara maka ananna ia miantu panungko. Bajimi porotena najai watu tapela mai maki naki sungkei anne acara iya naki amaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Barana sare jaki kareng Allah subhanahu wa ta'ala kalancarang ri anne acara iya. Nisambungi ri acara makarua ia miantu pamacang ayak kurang malanyinga batu risaribatanta Siti Aisyah waktu natampa nakusare maki kasampatan. Bajimi leba pamacang kurang disambumi pamacang salawat mangeri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama jaya salawat ia miantu saribatanta saparudin waktu natampa nakusare maki kasampatan. Ia mi anjo pamacang ayak kurang malanyinga siagan salawat mangeri nak bita. Barang anjo bonena akule angerang matu-matu siagam baraka mangeri katengaseng. Amin amin ya rabbal alamin. Bajimi terima kasih Papa Batu Tabea Baturi Ketua Masigi Jabal Nur Bapak Halakulla den tayang. Nisambungi mari acara saluan ni tayang-tayang. Ia mi anjo cara mabatu ri tumalak birita Bapak Al Ustad Abdul Aziz waktu natampa nakusare maki kasampatan. Inake siagang toana undangan malak birika anjoniaka hadire. Ero apa batu papalat terima kasih jai dudu mangeri tu malak birita Bapak Al Ustad Abdul Aziz. Nasaba nasareta carama barang anjo carama napa batua mangeri katengasing akulei angerang matu-matu siagam papa salama ri Allah ri boko. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirat tumalak birika batu make ri acara ri boko dudua mai maiki naki sama-sama aminawang amaca doangang
Barang apa anjona di kerokia salan, napak niat ji karai melumpoa, karai Allahu subhanahu wa ta'ala. Poro rikamana anjo, tumalak berita Bapak Al Ustad Abdul Aziz, barang kuleji na pimping anne pak doanganga. Baji mi inake anne pangeran acara iya, apala poporo mangeri kateng asing. Punania salah kana-kananku, iareka panggaukanku, ilalan rijapana anne acara iya. Tenatona ku tak lupa apala terima kasih mangeri kateng asing. Nasaba papilangerinta ilalan rijapana anne acara iya. Maiki naki sama-sama antungku ki anne acara iya, naki amaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.